Здравствуйте. Привет. Привет. А вы откуда? Я из Кыргызстана, город Каракол. Сколько километров с Чешской Республики в Киргизстан приблизительно так? Примерно 11-10 тысяч километров. 11 тысяч? Да. Pán priletěl z města, které je vzdálené 11 000 kilometrů. Вау! Хорошо? Оказывается. Ten je výborný. Ježišmarja. Že neletěl zbytečně. Standing ovation. Standing ovation. A kde jste se potkali? My jsme jeli na studium do Kyrgyzstánu a nás učil jeho brat. Já mluvím rusky, bratr. Ale v Kyrgyzstane je len ruština, alebo je nějaký vedlejší jazyk? Kyrgyzština. Kyrgyzština. A je velmi těžká? Pro mě hrozně asi jako čínština. A vy komunikujete v ruštině, alebo v ruštině, teda to počuli vlastně? To byl tvůj nápad, že pojede na tuhle soutěž? Jo, jsme se přihlásili do toho. No my ti děkujeme. Какой планеты ты? Планета Кыргызстан. Au. Невозможно. Počúvaj, ty vyhrá 100 000 euro, ako máš z toho nějaké fíčko? Ne. Tak Ty on je hlavně Ale nebuď sprostý. opravdu. Neskutečný. Невероятно, невероятно. Дякуємо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо Ну что вам. сказать? Фу. Да. 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 А я скажу, что вам придется учиться словацкий, чешский язык. Потому что на словацкий скажется «да», «ано». Ano. Ano. Спасибо. Пиво за «ано». Bravo! Bravo. Понимаешь, браво! Браво!
Přelož kamarádovi, že se pravděpodobně bude muset ještě vrátit, jestli je na to psychicky a fyzicky připravený. A обязательно они сказали, что будет нужно вернуться в Чехию еще раз. Обязательно, с удовольствием вернусь. S radostí se vrátí. Gratulujeme Gratuluju. a vidíme sa v ďalšom kole. Dobre. Veľmi sa na to tešíme. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Cause he's taking you